Эфирачи қопа информация бедіретіра Амшик Шара. Апсны уянтыцы имя пысвақтыз қадақөш зейтар хойт авжепчко редакция журналистша. Хлопзевка. Уақат бехті жемтіжі ешуді ағалойд. Ауа атырық культура төтін хақуара хияцана куайы жүйжебі қыбра рейтіші күргіларызы ауысуры қоныптыр көп. Волгоград имя пысвоз жларбжарат пей арра патриот пейт слабра койрыла хоза школ хочква артылах и ханхит. Апснава жларра наунак дзабзераз хаярхит ейцердырва ацарауа юха политика пей ауа жларат пей усу Станислав Лакоба. Урстулан пе апхеразмо зиндырюйча лекция куйрыла хоп апсны пе а зиндырюйча ауажлара туусуйча а студентча. Уежи жаве шуксарап хятш брамза уежи пшбарза апсна тулахчара министрра архутаква ажилараква ишырчыц ирчын акыртвам пыцахалывча ирчыгылана. Сентябрь вежих пазги фипшине вежаха шуксарзым ратайшарат пе фронт айбештвар на пахи яргит жафт пе обжарат школы а партия апапе район комитеты рхабрака Яроубасге айбет пе поликлиника и кандидат фабрики агаз аппаратура корнаплаки апапе аймадара астанции Анаюс апсуай бештра рчавулар халит апа ажит хабла Итадырчит азепшин харта уячна, ахы якутпен апапи ашха. Маргаларпе фронта хонав назкви кырчынза иqas кыртпыла архтаква айха кулсто техникой бзарбзанку рымана арчазыршит учимчира ганахяла апака адыклара. Тарирча гылит апсуа. Айбашира гуацон тамш ануархо кындах. Аха акыртпы рыламшит апсуа маргаларпе фронт рықына рқырғуартақва ұргара. Ортырықчон апсынатылықчара министрра аруа. Апсна ауажларра наунагдза абзеразҳәа иарҳәеит еицырдыруа аҵарауаҩ политикатәи ауажларатәи усзуҩ Станислав Лакоба. Аҵарауаҩ аҵыхәтәантәи имҩахь инаскьагара иазкыз аусмҩаԥгатәи ҿкаан аԥсуа ҳәынҭқарратәы драматә театраҿы. Зықьҩыла атәылауаа игәалашәараҿы аԥхьа ихырхәон аԥсуа жәлар ринтересқәа зыхьчоз иналукаша аҭоурыхҭҵааҩ, кавказҭҵааҩ Станислав Лакоба. Аҵарауаҩ абзеразҳәа иарҳәон Бадрагәын базхадараҿы дыҟаз Аԥсны анапхгара. Имҩаԥысит алахьеиқәҵаратәы митинг. Уи ааиртит Станислав Засим-иԥа Лакоба иԥсыжра аиҿкааразы аҳәынҭқарратә комиссиа аиҳабы апыза-министр Владимир Делба. Авторству Станислава Лакоба принадлежат более 100 книг, монографий, статей, очерков и эссе, посвященных истории, политике и культуре Абхазии и народов Кавказа. Станислав Засимович прожил яркую, насыщенную жизнь. Он верно служил Отечеству, какой бы статус ни занимал, ученого-исследователя, блестящего публициста, государственного деятеля. Его безвременный уход – большая потеря для нашего общества и страны. От имени руководства Республики Абхазия выражаю глубокое соболезнование семье и близким Станислава Засимовича. Абарт хымш цойт апснава ажларра илагырзышоит. Илагырзышоит избан акәзар дара шыӡдо аиуеит ҳәынҭқарреи ҳауаажәлареи.
Аԥсны аҳәынҭқарра шьақәзыргылоз Владислав Григори-ԥа иарӷьажәҩаны ивагылаз дыруаӡәкын Станислав Лакоба, аҵарауаҩ, аҳәынҭқарратә усзуҩ, ауаажәларратә усзуҩ. Имҽхак даара ирацәан, абас еиԥш иҟоу ауаа анҳалԥсаауа ҳӷархот ҳара. Аха гәыӷра ҳамоуп, дара иларҵаз абри ажәла, иҵегьы иҿиап, ус баша ҳцарым, ҳәынҭқарра иҵегьы иӷәӷәахарц азы дара иҟарҵаз уамашәа ирацәоуп. Абри ҳара ҳақәгәыӷуеит, убри иҳнаҭоит ҳара, алшара иҳнаҭоит ҳара, амч ҳаԥхьаҟа иҵегьы ҳаҿиарц, иҵегьы ҳаизҳаларц срыдышшылоит иҭаацәа, абарҭқәа зегьы ҳауаажәлар зегьы срыдышшылоит, иашаҵәҟьаны ари гәалсра дуӡӡоуп. Шәижәбоит, ижәбарҭоуп, абас ажәлар, абас агәлымҵәах еиԥш днаскьаргоит. Ари акруанаҳуеит. Ҳара анацәа зхәыҷқәа ҭахаз, абри Владислав даныԥсыз еиԥш, абас ҳауп иахьа. Аԥсыӡ ду дҳауеит. Иреиӷьыз ҳаҷкәын, ҳзықәгәыӷуаз макьана, иааиҵашаз рацәан, имҩа лашазаат. Станислав Засимиԥа абарҭқәагьы изиаазаз, милаҭ нацәала еилоу, ҳаҳҭнықалақьаҿы изызҳаз, дасу дарбанзаалакгьы рхәыҷшьа, ргьама, рызнеишьа здыруаз ахадоуҳала еиҳа-еиҳа изызҳауаз, ԥсыуа зеины дшәидшьақәгылеит. Инапы знеикуаз иарбанзаалак алитература, аҭоурых, археологиа, аполитика зегьы рҿы ишьҭану иара иҭиҵаауаз ҳәынҭқарра ашьақәгыларатә дуқәа аԥхьагылаҩцәа ирымҩаз, ишынарыгӡоз еиԥш. Аҵыхәтәантәи аамҭазы ҳәа макьана аԥсуаа напаҟны имааиц Нестор Лакоба иархив дазҿлымҳан иахьакәзаалакгьы ахыҵахә убри иԥшааны ажәлар ҳҟынӡа инеигар иҭахын. Мап уи Нестор Лакоба ихьӡ ахьарҳәоз мацара акәӡам ҳаԥсуа ҭоурых аҩбатәи шәышықәсазы шаҟа ибархараз, шаҟа иҿагылара аҟаз, шаҟа аамҭа хшыҩла иацәцаз ҳажәлар реиқәырхара иазхәыцуаз аԥхьагылаҩцәа. Иахьа ажәлар шаҟаҩ ихаҵгылоу жәбоит, шаҟаҩ ааихо макьана иабаауа. Даара ргәы далсит, избанзар убриаара иџьабаа дун, иҟаиҵоз зегьы уԥсыҟала иааицон, ԥсабарала ҟабаҩ бзиа иман. Хәыҷык қәрала асоциациастә иӡбын, аха раԥхьаӡа ажәеинраалақәа бзианы иуан, урысшәала ажәеинраала хазынақәа, алитература бзиа избо ирдыруеит. Агьира ахьы уи инавакны археологиа абри хҭакны иман. Амилаҭ хатә қәара ашьапы инықәгыло аамҭала сыҟан Станиславгьы агәҭа далагылеит. Иара инапы бзианы иҩуан, аусура бзианы идыруан. Ианакәзаалакгьы ахьаатәқәа иҩуазар џьара иушьҭуама, агьиума, ҭакԥхықәрала уазнеироуп, агхагьы амамзароуп, аҳәашьагьы ыҟоуп, акоуп, ҩбоуп аҳәашьақәа, изхысҳауа урҭқәа дырманшәалан, анаҳаҩуаз ҳзеиԥшыз ашәҟәқәа инапы иҵааҳагон, зегьы идурбар ҟалаӡомызт, ус аамҭақәа цәгьаны иҟан, изхысҳауа абарҭқәа зегьы дырхысны аибашьрааны, аӷеиҳәа ҳажәлар рыгәҭа дгыланы, аиҳабыра рыгәҭа дгыланы, Владислав ивагыланы ақәԥара зегьы ҳалшо ала даҿын иаргьы.
Аԥсны Ахада Бадрагәын Баидҵала Аԥсны акапитал ргыларатә усбарҭа аспециалистцәа галҟа идәықәҵоуп аахаз аус аӡымҩангага аиҭашьақәыргылараса. Иазгәаҭатәуп хамшыра аахыс ауааԥсыра аӡрыжәтәда ишаанхо. Аспециалистцәа усурақәа ирҿуп, иҳәатәуп ацхыраара шыҟарҵо Урыстәыла ҳәа ахьчаҩцәеи аруааи. Гал араион анхамҩа аусбарҭеи дареи еидгыланы аӡрыжәтә ауааԥсыра ирызнаргоит. Акапиталқәа ргыларатә усбарҭа аиҳабы Демир Гамсаниа иажәақәа рыла аҵх зегьы аус рулоит ашьыжьцәа ббра ҩажәых Барза ауааԥсыра ӡыла реиқәыршәараса. Аусеицура аԥышәеимдара Аԥсни Урыстәылеи реимдарақәа рырӷәӷәара. Иара убас еицырзеиԥшу апроектқәа ахархәара рыҭара иазкыз азҵаатәқәа ирзааҭгылеит Аԥсны Ахадеи, Аԥсни Урыстәылеи рыҳәсақәа реидгыла аделегациа реиԥылараҿы. Бадрагәын Баиазгәеиҭеит аҳәса акрызҵазкуа ароль шынарыгӡо аҭаацәараҿы мацара акәымкәа ахырхарҭақәа зегьы рҿы. Аҳәынҭқарраҿы иара рыхәҭа аӷәӷәа шаларгало. Аганқәа иазгәарҭеит аусеицура арҿиара еицырзеиԥшу аԥшьгарақәа ахархәара рзура. Абри анацҳауеит Аԥсны Ахада ипресс мацура. Арҭамшқәа рзы имҩаԥысуеит Аԥсны раԥхьатәи Ахада Владислав Арӡынба диишьҭеиԥшьынҩажәа шықәса аҵара иазку аҩбатәи аԥсуа зиндырра амчыбжь. Уи аҳәаақәа ирҭагӡаны иеиуеиԥшым Урыстәылатәи аҵара иурҭақәа рҟынтә аԥхьара змоу азиндырыҩцәа алекциақәа ирыԥхьоит. Азиндырра амчыбжь мҩаԥысуеит Аԥсадгьыл ахьаа рхынҳәразы аҳәынҭқарратәи еилакахыбраҿы ацәыкәбрамза ҩажәиба инаркны ҩажәифбанца. Уи иалахәуп Аԥснытәи азиндырыҩцәа, ауаажәларатә усзуҩцәа, астудентцәа. Амчыбжь ахыркәшамҭаз алахәылацәа иранашьахоит аршаҳаҭгақәа. Сразу мне хочется сказать, вот надо говорить так, как умел говорить Владислав Григорьевич Арденба. Да, вот все риторические критерии, которые вообще существуют и которые сформулированы еще там в риторике Аристотеля, вот у Владислава Григорьевича Арденба буквально масса иллюстраций. Я вчера целый вечер с его интервью просидела с книгами и выписала себе массу замечательных примеров, которые могут вообще войти в хрестоматию по риторике. Имя пусва зиндерет мчибжиялак цена зиндерет факультета студентши хаманул шара урт рчалар храм. Ихеме пусва ида лекцияку урт лекцияку яхзапхё Урыстәыла ирихауа цари уртаку рырӡуит шароуп дараӡа аинтересрыҵоуп избанзар азин аганахьала ҳара астудентцәа ҳдырра аҩаӡара еиҳа иҳарҭбаауеит. Уажәтәи аамҭазы ҳәаны ҳакәша-мыкәша аҭагылазаашьа уадаҩуп. Убри инамаданы ас еиԥш иҟоу алекциақәа актуалра рцәыӡӡом. Аҟәа ақалақь Ахада Еидҵала ҳаҳҭнықалақь аҿы аҭоурых культуратә ҭынхақәа рахь иаҵанакуа ҩажәижәаба хыбра реиҭашьақәыргыларазы аусурақәа ирылагоуп. Ари ахыԥхьаӡараҿынтә ҩба ашықәсынҵәаанӡа рхаҿра рԥшӡахоит. Уажәазы аусурақәа хацыркуп Арӡынбеи, Воронови рымҩақәа реихасырҭаҿы игылоу ахыбрала. Ари хагыла гызмо аҩны аҭоурыхтә культуратә ҭынхақәа ирхыԥхьаӡалоуп. Иара иниҩжәабатәи ашықәсқәа рзы иргылан уи аахижьҭеи араҟа ахаҿра арԥшӡаратә усурақәа рыдагагьы мҩаԥгамызт. Иахьазы Аҟәа ақалақь анапхгара иҟарҵаз адҵа инақәыршәаны араҟа ахаҿра аиҭашьақәыргыларазы аусурақәа хацыркуп. Иԥсаххоит ахыб, ахаҿра аӡәӡәаразы аусурақәа цоит. Араҟа аусурақәа хацыркын мчыбжьык аԥхьа. Иахьазы аҩны еихагыла ахаҿра иамаз ажәытә шәыга амыхра иаҿуп. Аҟәа ақалақь Ахада ихаҭыԥуаҩ Константин Ҭарба иҳәоит, ҳаҳҭнықалақь аҿы ишмаҷым аҭоурыхтә баҟақәа ирхыԥхьаӡало ахыбрақәа. Дара зегьы етап-етапла реиҭашьақәыргылара азгәаҭоуп. Уажәазы ҳаси иану ҩажәижәаба аобиектк роуп. Ҳазну ашықәсынҵәаанӡа еиҭашьақәыргылахо ҩба роуп, иҳәоит Константин Ҭарба. Иҳәатәуп иара убасгьы, ахыбра ахаҿра аиҭашьақәыргылара адагьы аобиектқәа зегьы рҿы рхыбқәа шыԥсаххо. Воронови, Арӡынбеи рымҩақәа реихысырҭаҿы игылоу ари аобиект акәша-мыкәшагьы ырԥшӡахоит, иҟаҵахоит ашьаҟауаа рнысырҭагьы. Аусурақәа зегьы рзы аԥара азоужьуп ақалақь бюджет аҟынтәи. Фатима Гергиаԥҳа, Ельдар Дамиров, Аԥсуа телехәаԥшра. Аҟәатәи араион иаҵанакуа ашколқәа рҟынтәи жәаҩык аҵаҩцәа Волгоградтәи аобласть аҟны имҩаԥысуаз Зарница захьӡыз жәларбжьаратәи еиуеиԥшым аарратәы азыҟаҵаратәы еицлабрақәа ирылахәын. Ашкол хәыҷқәа аихьӡара бзиақәа аарԥшны ртәылахь ихынҳәит. Дара уаҟа иҟан жәамш. Аԥснытәи ашкол хәыҷқәа зымҽхак дыбааз аицлабраҿы иаадырԥшыз аихьӡарақәа рыдылныҳәалеит аҵара аминистр Хана Гәынԥҳа.
Ашкол хәыҷқәа рыбжьара жәларбжьаратәи арратә зыҟаҵаратә знеишьақәа ахьаадырԥшуа аицлабратәи еиҿкаара уажәшьҭа ҩынтәуп Аԥснынтәи аҵаҩцәа ладырхәуеижьҭеи. Шәкы инареиҳаны ҳәынҭқаррақәа рҟынтәи агәыԥқәа еиднакылон ари аицлабра. С нами было 10 детей, это школьники из городских школ города Сухум, 5 девочек, 5 мальчиков. Там они проходили навыки военных действий, изучали, потом применяли их в трехдневной и в трехночевой военной игре, где у них не было времени ни на сон, ни на отдых. У них были бои как и днем, так и ночью, так и под утро. Отрабатывались захваты, отходы, тактические действия и все, что связано с военной тематикой. Агәалаҟазаара бзиа змаз ашкол хәыҷқәа ааԥсара рнубааломызт. Жәаҩык аҵаҩцәа идызкылоз агәыԥ дҵаҟаҵаҩыс иамаз Руслан Ҵәыџьба шәихҩык адҵаҟаҵаҩцәа рҟынтәи иреиӷьу ҳәа далкааны актәи аҭыԥ ирҭеит. Сама наша команда заняла в военной игре «Зорница» в составе подразделения Республики Абхазия 7-е место, в составе отдельной армии 4-е место. И также хочу отметить нашего инженер-сапера, который разминировал мины в личном зачете. Девочка Кабба Алиса, ученица 6-й школы, заняла 2-е место. Аслан Устахметоглы Аҟәатәи лицеи-интернат аҟны аҵара иҵоит, ажәбатәи акласс аҟны дтәоуп. Иара иажәақәа рыла агәахәара ду инаҭеит иибаз зегьы. Иҭабуп ҳәа иҳәоит далахәхартә еиԥш аҭагылазаашьа ахьиауз азы. Сара иҳараӡакәа исгәаԥхеит аштурмовик ироль. Уахынла ҳанрықәуаз асааҭ акы инаркны ԥшьбанӡа ҳрықәын. Иуеиԥшқәам абџьарқәа ҳаман. Иҭабуп ҳәа расҳәар сҭахуп уахь ҳцара еиҿызкааз зегьы. Даараӡа исгәаԥхеит иҟалозар алшара схаласырхәырц сҭахуп. Аԥсны аҵара министр Хана Гәынԥҳа ашкол хәыҷқәа ирыдылныҳәалеит иаадырԥшыз алыҵшәақәа. Ирзеиӷьалшьеит аԥхьаҟатәи ршьаҿақәа рыҟаҵараҟны аманшәалара. Жәларбжьаратәи ахәмараҿы иаашәырԥшыз ақәҿиара дуқәа ҳара ҳдыргәырӷьоит. Ҳаҭырызқәа ҳхәыҷқәа, шәаԥхьаҟа ишәзеиӷьашьоит аиааира дуқәа ҭынч ԥсҭазаарала. Ақәҿиарақәа шәыцзааит еснагь. Ҭабуп. Аҵаҩцәеи урҭ рнапхгаҩы иҭагалантәи аԥсшьарамшқәа рзы Санкт-Петербургҟа ишьҭхоит аҵараминистрра ахьӡала. Ари аныҟәара рзеиҿкаахоит ҳамҭак аҳасабала. Алхас Ԥсардиа, Ахрамыџьба, Аԥсуа телехәаԥшра. Аԥсни Урыстәылеи жәлар рартист Хьыбла Герзма аԥҵара жәохә рзы Аԥсуа театр аҿы дықәгылоит. Аконцерттә программа сара аԥсҭазаара бзиа избоит, аибашьра ду иалиааз ашәақәа еиднакылоит. Урҭ аранжировка ҷыда рзиуит адирижер Владимир Спиваков. Аусмҩаԥгатәы иҿкаахоит афестиваль Хьыбла Герзма шәалаԥхьоит. Аҳәаақәа ирҭагӡаны. Ҷыдала иара аиааира ду ԥшьынҩажәа шықәса ахыҵра иазкуп. Уажә зыӡырҩы иааиуа амшқәа рзы аҳауа зеиԥшрахо. Аԥшьашацәыббра ҩажәихәба рзы Аԥсны иахьаҵанакуа амш бзиоуп. Уахынла жәа-ҩажәибжь, ҽынла зеиҩ-ҩажәибжьқәа градус ишоурахоит, амшын заҟәандара ҩажәибжьқәа градус ыҟоуп. Информация педиратора Амшикшара Аԥсуа ҭыжьымҭ абри ала ихыркәшоуп шәыҟаз Аԥсуа телехәаԥшра аканалаҿ.